ryawe, umugoroba wo kuvuga ijambo ryawe, umugoroba gusangira ijambo ryawe. Umugisha buri muntu wese wageze hano Mana, kugira ngo muri uyu mwanya mwiza ufashe umwuka wera yururuke adufashe kumva ijambo ryawe. Urakoze rero uyu mwanya mwiza, icyubahiro cyawe, izina ryawe rigaragara. Urakoze Mwami Yesu, uri kumwe natwe kandi ubana na buri wese kugira ngo wumve ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo tubisanze kandi tubishimiye. Amen. Kwa kitabu cha Warumi 13 umurongo wa 14 na mstari wa 14, ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Subiremo, ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Abaroma 13 umurongo wa 14. bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Yohana Mtakatifu igice cha mbere ku murongo wa 16. Yohana Mtakatifu sura ya 1 na aya 6. Kandi ibimuzuye akaba ari byo twahaweho twese, n'ubuntu bukurikira ubundi. Amen. Yohana Mtakatifu murongo wa mbere 16 murongo. Nasema, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Amen. Turangirize mu Bafilipi igice cha mbere 29. Filipi sura ya 1 29. Aravuze gutya, kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Amen. Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Amen. Dushimira Imana duhaye umugoroba mwiza. Tunashukuru Mungu ambaye anatupea jioni njema kubana namwe muri aya materaniro y'uyu munsi, ya kukusanyika nani kwa kusanyiko la leo. N'iby'igiciro cyinshi cyane, ni ya thamani sana. Rero tushimiye Umwami Yesu. Kwa hiyo tunamshukuru Mfalme Yesu. Tushimiye n'abayobozi baduhaye umwanya. Pia tunashukuru viongozi ambao wametupea nafasi hii. Mungu awabariki. Amen. 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 Je ntabwo ndi umushitsi. Mimi si mgeni. Birashoboka ko ntari umushitsi. Na inawezekana kuwa mimi si mgeni. Amen. 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 Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tunataka tuzungumze neno la Mungu gatoya gusa. Muda mchache tu. Turaganira kwambara Yesu kumwenda. Amen. Tutazungumza kumvaa Yesu Kristo kama vazi. Amen. Amen. Turi kumwe. Ndiyo, tuko pamoja. Tidukenye abaririmbyi. Sisi hakosi waimbaji. Tidukenye ubuhanuzi. Pia unabii. Tidukenye amafaranga. Na pesa pia. Abantu bakenye Yesu. Bali watu huwa wanahitaji Yesu. Kandi Yesu yaje asanga abaririmbyi bahari. Na Yesu alikuja akikuta waimbaji wako. Baelia bari bahari. Kina Elia wanabii walikuwepo. Abafarisayo bari bahari. Mafarisayo pia walikuwepo. Ibintu n'ifaranga zari zihari. Pia na pesa zilikuwepo. Ariko harico yazanye abantu batari bafite. Lakini kuna jambo ambalo Yesu alileta ambao wanadamu hawakuwa nao. Ubwe yarizanye. Mwenyewe alijileta. Ari we mugeni. Yeye kama uzima. Amen. Amen. Niwe isi yari kenye. Huyo ndio mtu ambaye ulimwengu ulikuwa unahitaji. Kugeza n'uyu munsi. Hadi leo. Niwe abantu bagikenye. Ndio watu ambao wanahitaji. Ivyo abantu bose bari bakora. Maneno yote ambayo watu wanafanya. Bitari ivy'Imana. Ambayo si mambo ya Mungu. N'ubukena Yesu. Hiyo ni kuwa na kutamani Yesu. Ukosefu wa Yesu. Turi kumwe. Yesu pamoja. Amen. Amen. Turi kumwe. Yesu niwe abantu bakenye.
Ndio kitu ambayo wanadamu Nimba wanahitaji. mubona abantu bananirwe n'isi, abantu bananirwe n'ibyaha, ni ikibazo cyo kubura Yesu. Mkiona watu wanachoshwa na kulemewa ulimwengu, ni shida ya kutokuwa na Yesu peke yake. Kuko abafite Yesu, Kwa sababu wale ambao na Yesu baratsinze. wao wameshinda. Kuko Yesu niwe wenyine watsinze urupfu na kuzimu. Kwa sababu Yesu mwenyewe ndiye ameshinda kifo. Niwe watsinze Satani. Pia akamshinda Ibilisi. Abamufite Wale ambao na Yesu n'abatsinzi nabo. ni washindaji. Samaya turi kumwe. Je, tuko pamoja? Ari intambara z'ubuzima busanzwe. Pia hata vita. Ari atubwiye ngo ntabwo twahamagariwe kwizera Yesu. Biblia ilituambia hatukuitwa Twahamagariwe no kubabazwa. Pia tulijitwa kwa Ufite wese Yesu. Yeyote naye Yesu ategerezwa kubabazwa. yeye ni lazima ateseke. Ariko niko abantu baye batinya baye banafika. Na watu wanaofia na wanashindwa. Amen. Timuzi ko twanze ibigeragezo. Si mnajua jinsi ko twanze kubabazwa. shida na matatizo. Abamufite Yeyote naye Yesu bategerezwa kubabazwa. ni lazima wateseke. Niko Yesu niko Biblia yatubwiye. Vivyo hivyo Biblia. Ntabwo twahamagariwe kwizera umwami Yesu. Hatukuitwa kumwamini Yesu Kristo. Uwemeye gutunga Yesu. Yeyote ambaye amekubali kuwa na Yesu. Abayemeye kubabazwa. Pia amekubali na kuteseka. Ni principe za Biblia. Hiyo ni sharti ya Biblia. Amen. Amen. Turi kumwe. Amen. Amen. Kandi abafite Yesu. Pia yule ambaye Yesu Kubabazwa imbere yabo kuteseka mbele yao niko guseka. ni kama kicheko, Ni ibyishimo. ni ya furaha. Stefano yarababajwe akazase. aliteswa pia Muri akacheka. kwa guseka ko kerekwa Yesu. Kwa kucheka kwake kwa kifunuliwa Yesu. Kujya baza bagutera ibuye. Yesu alikuwa akimpiga mawe Akerekwa Yesu. na yeye alikuwa akifunuliwa. Agaseka kama ngo Mana ubabare kuko Alafu akicheka akiwaambia Mungu wasamehe Undi yakweli. nalo. Mwingine akipiga jiwe na anafunuliwa. Nukuvuga ngo ibyishimo by'abafite Kristo, ibigeragezo by'abafite Kristo Inamaanisha mateso ya wale ambao bibahesha gukomeza kubona Yesu. inawapea kuendelea kumuona Yesu. Nico bituma Ndio maana ufite Yesu wari we wese yeyote anaye Yesu Kristo ategerezwa kugeragezwa. ni heri ajaribiwe. Kandi kugeragezwa nuko abantu banzi, Na majaribu ndio wanadamu hawataki. kandi niko tudashaka. Na hili hatutaki kusikia. Yesu ni kweli. Kaho abantu badakeneye ko kugeragezwa. Na ukiona watu unaona kama hawataki majaribu. Ariko abamufite bose, Lakini yeyote ambaye anajaribiwa, ufite Yesu, ikimenyetso cyo gutungwamo na Yesu, ishara ambayo inazilisha mtu ambaye Yesu yuko ndani mwake. harimo kimwe n'ukubabazwa Kuna jambo moja ni mateso kubwa Yesu. kwa ajili ya Yesu. Ni hivyo. Kandi Ya abamufite bose yeyote ambaye ana Yesu bagomba kuzishima. ni heri furahie. Iyo ngize ukwezi ntarahura n'utuntu, Mimi nikimaliza mwezi bila kukumbana na kaka majaribu, mbona ko none na leo tizokunda, wanafikiria ni kama nimeingia kwa udhaifu. Haiwezekani. kandi tizokunda ko Yesu anyemerera Na haiwezekani Yesu anikubalie kuba utatamba. niishi bila majaribu. Kubera Sababu abafite Yesu yeyote ambaye ana Yesu, zirabango zose ifatikanyiriza hamwe kutuza, inamaanisha mambo yote yanaambatana pamoja. azabitera tukabona Yesu, Shetani akikupiga vita unamwona ukabona Yesu. imbaraga z'umwami Yesu, Unaona ukerekwa Yesu. na unafunuliwa Yesu. Yego. Rero Kwa hiyo Biblia yagusaze ngo tumwambare kumwe. Biblia inatusihi ili tuvae kama vazi, tuvae Yesu. Kwambara Yesu kumwenda, Mvae Yesu kama vazi. uko umuntu atova mu rugo rwe nta myenda yambara, Kama jinsi mtu hawezi toka nyumbani kwake bila vazi, niko Yesu yangu ntukave mu wawe ntahuzo. vivyo hivyo Yesu ameniambia usitoke kwako kabla hujanivaa kama vazi. Uko udashobora kuva mu rugo nta mwenda wambara, Kama jinsi huwezi toka nyumbani kwako bila vazi, ugomba kubaho wambaye Yesu. vivyo hivyo ni heri uishi na ukivaa Yesu. Kandi wo kwambarira Yesu hejuru y'ibindi, Yego. Huwezi vaa Yesu kama vazi ndabereka bila ibyo mavazi tugomba mengine. kwambura kugira ngo Yesu yambikwe. Nataka niwaonyeshe jambo ambalo tutavua alafu tuvae Yesu vizuri. Biri mu Bakolosayi kera namaze teme no kwambara Yesu nk'umwenda, kandi ndabizi ko ntawuva mu nzu nta mwenda akaba afite abazi. Amen. Sivyo Ni hivyo. kugira ngo ubyumve neza, udashobora kuva mu rugo nta mwenda, niko Yesu agusaba kumwambara. Ili usikie vizuri somo letu
letu. Kama jinsi huwezi toka nyumbani kwako bila vazi, vivyo hivyo Yesu anatuomba kuishi maisha tukimvaa. Haleluya. Turi kumwe kweli kweli. Ni ukweli. Abakolosayi 3 ku murongo hari ibintu abantu bagomba kwambura iyo Yesu agiye kuza mwambara. Hari ibyo gusaba kuzambuka kugira ngo yambikwe mbere. Yesu akihitaji uvae, kuna mambo ambayo unahitajika kuvua. Kandi ntibishoboka ko abafite Yesu ibyo bintu bigomba kubaranga. Kandi kujya umuntu yambara ico yakiriye mu mutima. Mtu anavaa jambo ambalo amelipokea moyoni mwake. Mtu huwa anashusha vazi ili alivae, alikuwe akishama umutima wake urihuzuye kwa ukamanura gusugashira ku muntu. Ariko kujumwene nibo wabuba uba wahanije icyo ugiye kwambara. Kujya umutima nizo ubanza ukakira Yesu kugira ngo unambare. Roho anapokea Yesu Kristo, alafu baadaye unamvaa kama vazi. Gawe nisome Abakolosayi 3 ku murongo wa 8. Kolosai sura 3 na haya. Ariko none mwiyambure ibi byose umujinya. Yesu tiyoja mu mubiri ufite umujinya. Muzi ko hari abantu bakigira umujinya mu kanisa. Yesu huwezi vaa Yesu kiwa na hasira. Kintu cyambere kugira ngo Yesu agukwire. Ili Yesu ugomba kwambura n'umujinya. Ili uvae Yesu kama vazi, jambo la kwanza unapaswa kuvua ni hasira. N'uburakari. Na ghadhabu. Ni gomwa. Na uovu. No gutuka. Na matukanano. Ese harabaza batukana baba mu Yesu kama tukundira. Kujya ikambabwira kujya ikibazo agakiza niko kaza kabuza umuntu gutukana. Wokovu ndio inasababisha mtu asitusiane. Agakiza wokovu niko kaza gatuma umuntu adasamba. Ndio inasababisha mtu asishuke. Agakiza wokovu niko kaza gatuma umuntu ataruha. Inasababisha mtu asiwe. Agakiza niko kaza gatuma umuntu atavuga undi nabi. Wokovu ndio inasababisha mtu asimsengenye mwenzie. Agakiza wokovu. Bila wokovu kutukana ni kunywa maji. Kutusiana ni kama kunywa maji, ni rahisi. Ni hivyo. Ariko abafite agakiza, lakini yeye ambaye ana wokovu niko kuzamuka umusozi kuvuga undi nabi. Kunenea mwenzio vibaya ni kama kupanda mlima. Rero abantu babuza agakiza. Watu wanakosa wokovu. Ntabwo agakiza kagaragazwa no kuririmba. Wokovu wezirishwa kuimba cyangwa kubwiriza wala kuhubiri. Nayo nkora sivyo byerekana kuko nakijije. Maneno haya ambayo ninayatenda hayazirishi kama kayakuwa mimi nimeokoka. Kandi naje gusanga umuntu adasa uko bamuvuga. Na nimegundua ya kwamba mtu wafanani kama jinsi wao wananenea. Asa nuko ari muri we. Yego, bali mtu anafanana na jinsi yeye yuko ndani mwake mfroni. Nubwo wo gutuka nguru umujuru utazawi ko nturi umujuru. Ingawa kutusi wewe ni mwezi, lakini na kama wao wibi. Ariko batazi kuri umujura uriwe. Lakini kama hawajui kwamba wewe ni mwezi na wewe ni jambazi. Uri gitanga siko. Wewe ni jambazi. Naje gusanga. Nimegundua uko bavuga umuntu atari kwasa. Jinsi wao wananenea mwanadamu sivyo jinsi yeye anafanana. Ahubwo umuntu asa nuko ari muri we. Bali mtu anafanana na jinsi yako ndani mwake kifikra. Koniko. Ni hivyo. Muziko abantu bazabibesha kubana. Si mnajua watu wana muziko abantu bazabicara nkari inyuma abantu bazabita kabanebwe. Watu wakiketi huku watu tunafikiria kwamba ababa kuri utari cyane bakabita abanyamwuka. Alafu watu ambao wanabaki manabuni tunasema kama ni watu wa kiroho. Si ukweli. Umuntu yo kwicarira inyuma. Mtu ataweza keti huko nyuma. Ari mushisho gucya y'Imana gutya. Yeye kukomboni ya jicho la Mungu. Unda kabaha. Na mwingine anakaa hapo mbele. Ari kure agakiza kurisha. Yeye kumbali na wokovu mbali sana. Amen. Amen. Semeni amen. Hari ibyo tugomba kwambura. Na maneno ambayo tunapaswa kugira ngo Kristo tutumwamba. Ili tufae Kristo. Gutukana. Kutusiana.
kandi ntiyakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kayo, na maneno ya uovu yasidondoke kinywani penu. Timukabeshane, msidanganyiane, ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo, kwa mmevua mtu wa kale na mukizwa. Kuokoka ni kwambura umuntu wa kera, ni kuvua mtu wa kale ukambara umuntu musha, na unavaa mtu mpya. niko gukizwa. Vifo ndio kuokoka. Gukizwa Kuokoka si ukuba mu ikanisa iminsi myinshi, si kuwa kanisani kwa muda mrefu, si ukuvukira mu ikanisa, si kuzaliwa kanisani. oya, La hasha. gukizwa Kuokoka ni Kristo mu muntu, ni Kristo ndani ya mtu, ukambura umubiri wa kera, alafu unavua mtu wa kale ukabundi musha na unavaa mtu mpya muri Kristo Yesu. ndani ya Kristo Yesu. Uko abantu bazi kuko baba mu ikanisa imyaka myinshi, Watu wanafikiria kuwa kanisani miaka mingi bona abakristo, ati wao ni wa Kristo. oya, La, ugize iminsi mu ikanisa wewe umekuwa kanisani miaka mingi, ariko turabona Yesu. lakini wewe hujamuona Yesu. Nico gituma rero Ndio maana sasa abantu bananiwe n'ubukristo watu wanashindwa na Ukristo, bakagira ngo kuba mu ikanisa mu bukristo. alafu wanafikiria kuwa ndani ya Hari umwe kanisa. twaganira ejo, twari dufite akanama ejo hashize, Juzi tulikuwa na mkutano, tumeongea na mtu fulani, twavuze ukabona aravuga ngo uri uko bavuze ngo niko bakimeze mu gatongo bivugwa ngo kubera ko badateranye basaza, araba ngo uko bahoze niko twebwe tuzadukizwa ngo umunsi tubona Yesu umunsi wowe uko wange ni kuri. mzee mmoja alisema yeye jinsi alikuwepo kale, kwa hivyo ndivyo alikuwa. Na Biblia inatuambia kuwa tunaokoka siku baada ya nyingine. Ukusi yuko uko wange niko bakiye twebwe tuzatanga kuba Yesu umunsi ku munsi wowe uko wange shaka kugusobanura, ariko nama mu biti wowe uko wange ni kukiri abandi umunsi ku munsi so tubona ubwiza bw'Imana tugahinduka umunsi ku munsi, Huwa tunageuka siku baada ya nyingine. amen, amen. Tumpe Bwana tu. Rero ubuzima ufite Yesu, igice ibigeragezo, kugeragezwa, kubabazwa ni ubuzima bw'umukristo. Mtu ambaye ana Yesu Kristo, majaribu na mateso Ni ubuzima kimutandukana nabwo, huwezi tengana na hayo. kandi abafite Yesu Na wale ambao wana Yesu Kristo iteka ryose kila mara nabatsinze, wao ni washindi. nta giteye ubwoba cyane ijoro kiza kibatera ubwoba, Hakuna jambo la usiku ambayo itawatisha baba bafite Yesu. kwa kuwa na Kristo. Yoyote ambaye ana Yesu, hari ibyo azabakorera batamusabye, kuna jambo huwa anawatendea na wao azababera ubwugamo batamubwiye ngo Mana tubere ubwugamo. yeye huwa anakuwa inshingano za Yesu kubera ubwugamo, yeye huwa anakuwa kinga bila wao kumuomba. aza kubera umurinzi, Yeye anakulinda utabimusabye, bila wao kumuomba kwa mlinzi wako. aza kubera ubwugamo, Huwa anakuwa kinga kwa aza kubera azaguhisha utabimusabye, huwa anakuficha bila wao kumuomba. aza kwimana gutya, Yeye anakunyima kwa maadui zako bila wao kumuomba. Ni hivyo. kuko icyifuzo cy'abamufite. Kwa sababu hitaji ya wale ambao na Yesu Kristo. Dusomea no ku murongo wa mbere aho muri mu Bakolosayi. Kolosai
kwanza. Nuko rero niba mwarazuranwe na Kristo muje mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye uburyo bw'Imana. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na abafite yoyote ambaye Yesu amaso gusahura kuri Kristo Yesu, macho yao wanatazama Yesu Kristo, aho bakubiri mu ijuru, macho yao wanatazama mambo ya mbinguni. Iyo kera umutima werekeye mu ijuru, roho ikielekea mbinguni, kera urinzwe n'Imana utayisaza, hapo unalindwa na Mungu bila kuomba ulinzi wa Mungu. Kweli ni hivyo. Nigeze kubimenya umunsi umwe. Siku moja nimetambua hayo. Nari nasenze. Nilikuwa nimeomba. Nadahatse umusozi amugize iminsi musenga. Nilikuwa hapa mlimani mahali nari mfite ikaramu. Nilikuwa na mfite n'ikoti jacket. Nilikuwa na jacket na bike. Ndavango Mana sinzi ukuntu nafashe ikaramu, sinzi ukuntu nayishuye ukuntu. Nilikuwa nikiomba alafu nikafunuliwa jambo. Mfite ikaramu ndayibika. Nilikuwa na biro nikaiweka. None ufunga itirete nyine mashini. Alafu nikafunga zip ya ndavango Mana ukumpisha ikaramu. Nikaomba Mungu nikasema jinsi ninaficha biro hii. Mbese nifata gute? Nikajishika hivi. Tamujura woza kumanywa. Hakuna jambazi yote atakuja mchana kutwa. Ndi maso. Nikiwa macho. Aze akura amaboko. Aje anitoe mikono. Fungura itirete. Afungue zip. Ashira ukuboko kwe mu kuboko mfuko imbere mu kote y'ibikara. Alafu achukue mkono wake aniibe biro yangu. Ndantisho. Haiwezekani hayo. Kugana yuko ndasenga nangana. Hivyo hivyo nilikuwa nikizungumza na Mungu. Kwa hiyo nimbugira ikoti. Kama wewe una jacket bifite umufuko imbere. Ambayo na pocket ndani. Mfasi. Nichukue nishike. Uniweke. Funge itirete. Alafu funge zip. Wifate. Wewe sinabere sio komeza. Ndabango rero. Kwa hiyo Satani hiyo vaji hawezi toka huko. Ase aje ngafate kucha kugaga kucha alafu kutoe mikono afu imashine yawe afungue zipu yako takatifu afate kuboko kwanza ukoze mfuko wako alafu aniibe yi akure mukomeza haiwezekani sinangi haiwezekani none rero kwa hiyo mbikire n'umugore uniweke mweke na mke wangu mbikire n'uga usanga maso Yesu. Wewe usiangalia nguo, mashida na matatizo, mtazame Yesu. Yesu arahagije mu buzima. Yesu anatosha kwa maisha. Yesu arahagije kukurinda. Nitosha kukurinda. Yesu arahagije kukurindira abantu. Nitosha kukurinda gusenga cyane. Na sisi tuombi sana. Na nukugira Yesu. Ni kuona Yesu peke yake. Yesu arahagije bila nasonye ngo ndagusaba. Amen. Biblia imeniambia siku moja Yesu yisaidia ndasingwa dusaba. Yeye anakaa kuume kwa baba yake. Abantu babiri basaba dusabira. Ni watu wawili ambao wanatuombea. Yesu n'umuntu. Ni Yesu na Roho Mtakatifu. Kuko tutaze gusenga kuko bikwiye. Yego kwa sababu tujui kuomba kama Mungu wasatumi. Biblia hivyo Roho anatutakia. Kuja bafite Yesu. Watu wanaona Yesu. Kaza basengera. Roho anawatakia. Na Yesu kumana kausenga. Na Yesu Mungu anaombea. Ni hivyo. Amen. Hallelujah. Amen. Kuko utahamagariwe kwizera umwami Yesu. Kwa sababu mjaitwa kumwamini Yesu peke yake. Mwahamagariwe no kubabazwa. Bali mmeitwa pia kwa ajili ya kuteswa. Niba ufite Yesu. Wewe kama una Yesu. Igihe cyose uzobabazwa ufite intambara. Kwa nyakati zote utakumbana na shida na kuteswa. Furahia. Kubera kubabazwa kubwa Yesu Kristo. Sababu wanateswa kwa ajili ya Yesu peke yake. Kubera ko bakuziza Yesu. Sababu wanafanya hivyo sababu ya Yesu. Si wewe bashaka ni Yesu. Wewe hawakutamani wanataka Yesu. Barakuziza Yesu ufite. Wewe wanakutaka sababu ya Yesu. Umunsi Yesu azakuva muzamwanga. Siku utamkataa Yesu anatoka ndani mwako. Nukenera ko tazongera guhura n'intambara uzoreke Yesu. Wewe kama utaji shida na matatizo mwache Yesu. Ariko nuzikenera. Lakini kuhitaji uzomwizere. Muamini Yesu. Amen. Nimba udakeneye intambara. Wewe kama uhitaji shida uzoreke Yesu. Mwache Yesu. Siku utamwacha. Ntambara uzohura. Hautakuwa na. Ariko nimba umukeneye umutunge.
Kama unahitaji uwe na Yesu ndani mwako, zirafatanye na Yesu. Hiyo inashikana na vitu matatizo na Yesu. Uzemere yakubali niko Yesu yavuze. Hivyo hivyo Yesu amesema. Ngo muzanzira. Na kwamba mtateswa kwa ajili yake. Amen. Muzanzira. Mtateswa kwa ajili ya Yesu. Rero shuti. Ndugu wapendwa. Ndangiza. Kukamilisha. Mwambare Yesu. Vaeni Yesu. Yesu ni mwiza. Yesu ni mzuri. Kuja abantu bose na imyenda zituma abantu baba beza. Yego. Watu wanadamu mavazi ndio yanafanya kuwa wazuri. Bura mtarabere. Ati huyo mtu wa smart. Imyenda bayambaye. Ni vazi ambayo anavaa inamfanya kuwa smart. Senito. Yesu ni uzutuma abantu baba beza. Yego. Yesu ndio anafanya wanadamu kuwa wazuri. Udafite Yesu tuzoba mwiza. Wewe kama una Yesu utakuwa mzuri. Ariko ni wambara Yesu. Lakini ukimvaa Yesu kama vazi, uzakunda abantu. Utawapenda watu. Biblia ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Ndio wanasema iwe na moyo ulikuwa ndani ya Yesu Kristo. Unyenyekevu, anasamehe, anavumilia. Yachaga bugufi. Yeye alikuwa kinyenyekevu. Imbabazi. Najua kuna watu ambao wana huruma. Mukabana mu kanisa mutababarira. Unakaa kanisani bila kusameheana. Ureya imbabazi ikurea kanisa. Bali ya msamaha ni mbali ya wokovu. Kamere ya Yesu ni imbabazi. Asili ya Yesu ilikuwa ni msamaha. Twaje gusenga, twabaje gusaba imbabazi. Tulikuja kanisani tuliomba msamaha. Abakunda gutanga imbabazi. Wewe ambao ni rahisi kwa kutoa msamaha. Nabaza agaciro k'imbabazi mwami Yesu. Ni watu ambao wanajua thamani ya msamaha Yesu amewafanyia. Kandi uyizi ukitegekea imbere y'Imana. Na yule ambaye anajijua kama yeye ni mdhaifu mbele za Mungu. Uwo muntu utiyoreka kubabarira wamugiriye nawe. Mtu huyo hawezi kuacha kusamehe yeyote ambaye anamtenda. Dufite abagome mu kanisa. Kuna watu ambao wana roho mbaya kanisani. Roho mbaya. Ndagira kama mtetea. Halafu kituwagira umutima mubi. Je, kuna Wakristo ambao wana roho mbaya? Kama Kristo tugira umutima mubi. Kuna Mkristo ambaye anapaswa kuwa na roho mbaya. Habaho umugome. Kuna mtu wa roho mbaya. Kana Mkristo. Na Mkristo. Ta Mkristo umusambanyi wabo. Hakunanga Mkristo mzinzi mshirati. Habaho umukristo. Kuna Mkristo. Kabona umusambanyi. Na mshirati. Ta murozi umukristo wabo. Hakuna mchawi wa Mkristo. Ese haruha abanyine. Hari umukristo umurozi wabo. Habaho umurozi hakabona umukristo. Kuna mchawi na kuna Mkristo. Kuko umukristo Tanzania. Sababu Mkristo huwa nta musambanyi Mkristo huwa. Na hakuna mshirati Mkristo. Hakuna usamba. Hakuna Mkristo anashiritika. Amen. Nta mugome Mkristo huwa. Hakuna mtu wa roho mbaya kanisani. Habaho umugome hakabona. Kuna mtu wa roho mbaya na Mkristo. Nta Mkristo usharuba. Hakuna Mkristo. Habaho umunyeshari hakabona Mkristo. Kuna mtu wa kinyongo na Mkristo. Rero uyu mugoroba mwiza. Kwa hiyo jioni leo mwambare Yesu. Vaeni Yesu. Mitima yanyu. Ndani ya mioyo. Kandi pia mumenye ko mutahamagariwe kwizera umwami Yesu. Na mjue kwamba hamkuitwa ili kuamini Yesu peke yake. Ahubwo mwahamagariwe no kubabazwa. Bali mliitwa kuteswa kwa ajili yake. Intambara. Ukikumbana na vita. Uzishimire kuko n'igihe gito kubera ko ni Yesu gusa baye bahiga muri wowe. Furahia hayo sababu ni muda kidogo. Kuko Satani anaanzi wa Yesu. Yeye ni mwazi wa Yesu. Sana. Aho Yesu ari. Mahali Yesu yuko. Satani ntiyo. Shetani hawezi kanyaga. Au Satana. Mahali Shetani yuko. Yesu ntiyo wachumbi. Yesu huwezi kuwa ndani. Keretse. Isipokuwa wewe peke yake. Ni wewe uzana Yesu. Ni wewe ambaye utamleta Yesu. Hiyo za Satana. Hawezi kuja na Shetani ndani. Kuramu Satani kuyegereza Yesu. Bali kwa Shetani anafukaribisha Yesu. Yesu ndiwe mtu wa mahoro. Yesu yeye ni mtu. Asa kura azawa ngudore pagaraze kuruginda koma. Wanasema mimi nasimama kwa mlango na bisha. Ukifungua. Ndinjira sana. Nitakaa. Muda kingu. Kama ufungui. Ndagumana bana. Nitabaki nje. Kwa watu benshi. Watu wengi. Banze ko Yesu yinjira muri bongo basanga. Yego. Watu wengi wamekataa Yesu asiingie ndani mwao ili wachangie. Basangiye bimwe ariko ibindi tubarasangira. Hii ni miaka 2 na wachangie na yeye. Mana bahumugisha. Kadusenga Imana. Mana nyibihe. Reka abantu bambure ibitari byawe. Twambare Kristo.
agakiza niwe gakiza kacu kandi ibyari bikuzuye ngo nibyo natwe twahawe. Ibyari bikuzuye ni amahoro n'urukundo rwo n'ubundi ureke mwami ibyari bikuzuye natwe bitwuzure, zuzura abamama, zuzura abasore, zuzura abagabo, zuzura abakobwa n'abasore. Ibyari bikuzuye ni amahoro, ibyari bikuzuye n'imbabazi, ibyari bikuzuye n'ubuntu, ibyari bikuzuye mwami n'iby'agaciro gakomeye cyane. Kristo tubisabye kandi tubishimiye. Amen.